komanda wawe wanyu yarinde komanda wacu ni Gervais ni wowe wabohereje kugira ngo muze mwice abaturage hano ni wowe wohereje ni wowe wabohereje mwari mungana iki basoda 20 bari bafite imbunda zingana iki bose bafite imbunda hari mu mashini PKM ingari mashini gani nta mashini gani bari bafite aya weho wari ufite imbunda ki genda mbunda narimbite ni wari ukubayobora uko banze ngumu bangunje ngo ndayo mukwere nari wacu ngo ndabereka ahantu urabereka abantu kuberanya ngo mbazi badeje mbyakanye rero nabavuze ngo ngikibanda barambiye ndetse barandasa nibo bakurashe nibo bandashe bakurasiye bandashara yiki kubera iki bakurashe bageze mugeze hano kubera iki bakurashe mugeze hano batakurasiriye hepfo kuga hano no twageze muno ndawanjewe mbe makemba ari ukunyica ndandaje kwica bene wacu mvuze gutyo rero babarandashe warurangije iriya hepfo imitsi ingana iki yavundangiye ukwezi warurangije ukwezi none se mukimara kwira muno mu centre mwakabyehe kwande no kwande ehe nayo kugira mu neutralize ino centre wakwaje ninjoro mwaje ninjoro mwaraye kwande hano mu Masaka mwaraye mu Masaka ninde wabahaye ibyo kujya babapfunyitse bicyo mu Masaka gande ndanamenya nyirago nano mwiriwe doko mwaje ninjoro mwirirwa mu Masaka ubwo amasaha ageze mutangira za operation amasaha ageze nazo tuzemo ni bande baje kubaganiza ahantu muri mu Masaka nda n'umuntu n'umwe nuvuga neza numbwire neza urukumva ndagufasha uko komanda warubayoboye nini nta nubwo ibintu bishobora gukomeza kwirara yego umfasha komanda warubayoboye nini mukizarendo zingane mukizarendo shawe ntona kuganizaga ku telefone turabasuhuje cyane twongeye kubaha ikaze mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye tubahaye ikaze muri iki gitondo aho tugiye kugaruka n'ubundi ku nkuru zikomeye cyane dutangiranye rero n'ubwicanyi bukomeje kubera hano muri kano karere k'ibiyaga bigari ariko bukaba buri kubera hano muri Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru. Nako rero tugiye kwinjira muri iyi nkuru tubanze tubabwire ko abanyamurenge barakaye bikomeye cyane barakare ndetse uyu mutwe wa M23 abaturage ba hano imurenge bose ndakubwiza ukuri basiritse barakaye cyane. Impamvu yo kurakara kwa abaturage turaje tugenda tuyibabwira impamvu barakare cyane uyu mutwe wa M23 kandi basanzwe n'ubundi bavindimwe dore ko cyangwa se baba nava ko twirwano ibana na M23 mu shaka rimwe cyangwa se mu mutwe umwe. So hanyuma rero ibi byose byatewe n'iki? Reka rero mbere ya byose mbere uko twinjira kugira ngo mwumve uburakari bw'abaturage intandaro yo gutangiza cyangwa se yo kurakara ni ubanze mutwemere twinjire muri ritangazo ryasowe na twirwanaho. Ni itangazo rimaze amasaha ubu tuvugana ashomaze kuba amasaha ari gukabakaba hafi mu 8 basohoye iri tangazo. Rikaba ari itangazo twirwanaho yasohoye irisohora mu ndimi zigera kuri 2 n'ururimi rw'igifaransa ndetse n'icyongereza kugira ngo kominote mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga buri wese aze kwisangamo dore ko izi ari indimi ziri international cyangwa se indimi mpuzamahanga kugira ngo wumve ko ibintu nta mikino ibintu bikaze. M23 igomba kumva nayo ibyiri tangazo kuko rirabareba. Reka tubanze gato twamamaze mu nyemerere sasa tubanze dutumikira badutumye duhite dutangira n'iyi nkuru yacu tuyinjiremo mwumve uburyo ki abanyamurenge barakariye cyane AFC M23. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. nembwe nibyo bitangiza iyi letere cyangwa se icyo twakwita ubu butumwa. Hanyuma muri iki gitondo ku isaha y'isa 2:30 ngo drone nyine zari zitwawe na guverinoma cyangwa se zari za coalition ngo zagabye ibitero ngo zatwitse imidugudu y'abanyamurenge ahitwa Gakenke, ndetse ngo zari zatagetinze abaturage b'abasivile b'inzira karengane. Musi baravuga ngo iyi drone ngo yagize ingaruka ku mwana w'imyaka 14 witwa Pasi, ubwo kubanga bw'ibyuma bake banamaze kumugezaho w'imyaka rwose 14 y'amavuko, hanyuma akaba yitwa ngo ni Kadafi. Uyu mwana rero yitwa ubwo ni Pasi Kadafi, niwe waje kugirwaho cyangwa se izi drone byaje kurangira zirashe, ndetse banakomeza bavuga ko izi drone usibye no kuba zahitanye uyu mwana ukiri muto w'imyaka 14, bakomeza batubwira ko ngo zaje no kurasa inka zigera kuri 5 nazo zihasiga ubuzima, hanyuma izigera kuri 6 zirakomereka. Ibiro ni byatangajwe na Twirwaneho. Barakomeza nanone bavuga ko ibi bitero byagize ubwo subizamo itangazo mutaramu rwose. Barakomeza batubwira ko iri nanone ibi bikorwa byose MRDP Twirwaneho ikomeje gukomeza imiryango yagizwe ibibazo n'ibitero bya drone, ndetse abakanakomeza rwose bagaragaza ko bakomeza kugenda bahangana n'izi ndege zitagira abapilote cyangwa se ibitero biri kugabwa na Kinshasa. Hanyuma nanone Twirwano munsi kuko ndimo ndagira ngo twihute cyane turebe ibice by'ingenzi cyane. Baravuga ko ibitero n'ubundi biri kugenda bigirwaho ingaruka nabo basivile biri kugabwa n'ubundi n'izi ngabo zirimo abarundi, zirimo ingabo z'u Burundi za deployinzwe mu bice byinshi bigiye bitandukanye, nanone ziri kumwe na regime de Kinshasa. Bagakomeza bati the MRDP Twirwaneho ngo nanone ngo iramenyesha cyangwa se irakomeza kugenda yihanganisha abaturage communauté, ndetse ikanamenyesha icyitwa communauté internationale, ndetse ikomeza igaragaza uku kugenda kwisubiramo kw'ibi bitero cyangwa se kw'ibi bikomeje kugenda babigenda byisubiramo. Ariko iyi communauté mpuzamahanga ikaba nta kiri kugira ite, ntacyo iri gukora. Hanyuma rero abo bireba nicyo nta kintu narishaka kureba. Ibi nabanga basa naho bataginze, ngira ngo tugende tugarukaho mbere uko tujya ku makuru mfite nakuye mu baturage mu basivile hano i Murenge. Nyemera tubanze turebe icyo impamvu nyamukuru aba iri tangazo bataginze aba bagabo cyangwa se abangaba bataginzwe. Impamvu ki bataginzwe nuza kubera urasanga ku mwanya wa mbere uhitwa William Ruto, ni umunyakenya, mu Tanzania uri hari ni William Ruto, ni umunyakenya, ni perezida wa Kenya. Hakabaho uhitwa ni Yoweri Kaguta Museveni ni perezida w'igihugu cya Uganda. Hakazaho na His Excellency Paul Kagame ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Hakazaho ngeze kuri His Excellency Paul Kagame
ewana bigendanye nuko tujya twumva rwose agerageza uko ashoboye ewana numva sinzi akantu gahise gasimbuka kabisa numvishe sinzi agahise kamfata ariko urabona ko bashyizeho Samia Suluhu Hassan bashyiraho General Neva ndetse na n'uwitwa Rubio ngo niba ari Cesaro Rubio bashyiraho urabona ko bashyizeho na USA ndetse baterekaho na Union ahangubwo ni Union RDC ndetse na n'uwitwa ngo ni Jumuiya ngo niba ari Jumuiya ndetse na ibi byo ni byacisha se bashyizeho ariko se bakunze Jeune Official kubera iki bataginze aba bagabo kubera iki bataginze mu by'ukuri ibi bihugu nukuvuga ngo mu by'ukuri nyuma y'uko bamaze igihe kitari gito bari gutabaza imiryango mpuzamahanga biragaragara ko babona ko iyi miryango mpuzamahanga y'ibi bihugu bya kure bigaragara ko ntacyo bashobora kugira gute bashobora kuba bazabafasha bigatuma nibura bavuga batereka twereke nibura aba baturanyi ibihugu by'ibituranyi kuko bigaragara ko mu by'ukuri akimuhana kaza imvura yishe ariko abaturanyi nibura nibo bashobora kuza kuzimya urugo igihe ruri gushya cyangwa se iwe mu gihe hari gushya bakashyiramo Neva rero kugira ngo nawe arebe ibi bintu arimo gukora kuko urabona hejuru mu tangazo bavuze ko ibi bintu biri kuba igisirikare cy'u Burundi kiri kubikora bagashyiramo Perezida William Ruto murabyibuka neza ibihugu byose bisa n'abari gutabataginze byose barizwa mu muryango wa EAC hanyuma none bagashyiramo uwitwa Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda kuko nawe azi neza impamvu nyamukuru ibi byose biri kuba ndetse tutibagiwe na His Excellency Paul Kagame we wanagiye agaragaza ko iki kibazo cyumva cyane kuko ni kenshi yajya avuga ibi bintu biba hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse agasaba n'imiryango mpuzamahanga ko niba hari n'ubushobozi buhari iki kibazo cyakemurwa ndetse kigakemurwa giherewe mu mizi kugira ngo kirandurwane n'imizi yacyo rwose kugira ngo kite kuzongera kubaho ukundi kuko byagaragaye ko ari ikibazo kimaze igihe kirekire ndetse kigenda kirepeta hanyuma rero tuvuye kuri izi tagingi ngira ngo Samia Suluhu mwabibonye bose barimo ubwo ntekereza ko ubutumwa iri letere impamvu babashyibitanginze uku nguku iyo bagushiza ahantu iretere bakimara gusohora urupapuro bakimara gusohora ubu butumwa nawe uhita ububona mu bimbere mwabibonye ku mwana w'inzira karengane Pasingo ni Pasi Kadafi mu by'ukuri azize ibi bitero bya drone ngira ngo mwamaze kumubona uyu mwana rero nyuma yuko uyu mwana arashwe hano muri za Minembwe hano imurenge igikuba cyacitse bitandukanye na bimwe byabaga ugasanga bisha umusaza mukecuru w'imyaka 100 ariko uyu mwana we ndagira ngo bamenyeshe ko yababaje benshi cyane abaturage b'abanyamurenge hari abarake bikomeye cyane kugeza nubwo bamwe muri bo bagerageje kumpamagara mu by'ukuri bishize hamwe bamwe numvaga barimo kurira ariko agahinda ari kenshi cyane my friend bagaragaje ko ngo M23 ntacyo mu by'ukuri ngo iri kubafasha bisa na ngo nta kintu n'iki na kimwe iri kubafasha kandi ngo izi ngabo ziri kubagabaho ibitero bisa naho byakomeye cyane zibigaba zigendeye ku kuba M23 imini twirwaho naramaze kujya he muri iyi akise cyangwa se yaramaze kujya muri rishaka rya AFC ribarizwamo na M23 aho batanga ingero bati iyo M23 iza kuba iri kubafasha uko bikwiye itari kubatererana iki kibazo ngo cyakabe cyararangiye kuko ibi bitero biri ahangaha twirwana gerageza kwirwanaho ikabigeraho kuri M23 ngo byakabaye ari nko kuzimya buje ibi bintu iki kibazo bakitayeho bakagikurikirana bakavuga bati turamanutse izi ngabo tugiye kuzikoramo akazi tugiye kuziritura tugiye kuzikura muri birabice ndetse bakanatanga n'ingero ukuntu bageze muri Uvira abaturage bakagira gute abaturage bagasa no babonye agahenge abaturage basaga icyo gihe n'ababonye agahenge ibyo ngibyo bituma
ibi ngibi bituma abaturage b'Imurenge babona mu by'ukuri ko M23 ifite imbaraga, ariko ngo muri iki gihe M23 ntabwo bahamya neza ko irimo kubafasha, kuko ngo iza kuba iri kubafasha ntabwo ibi ngibi byakagombye kuba bimaze iki gihe. Izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo ingabo z'Abarundi, zirimo ingabo za Tanzania, harimo abamilisene ndetse na wazarendo n'iziki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR. Ntabwo ngo bakabaye bari hariya kuri buriya butaka, ubu bakabaye bari kure ngo Abanyamurenge batuje bameze neza nta kibazo. Ibi rero ni ibintu bavuze bati Bwana Fighter, ndabizi neza ko ibintu byose bati turabizi neza ko ibintu byose ubikurikirana, ati iki kintu gitangaze kugira ngo nabo bize kubageraho. Ubwo rero murumva ko abaturage b'Imurenge, ndababwiza ukuri ASM Ventura, mwumve ko batangiye kugenda babanenga ndetse binakomeye cyane ko iki kintu mushobora kugikora ndetse mukagikora mu gihe gito cyane. Babizereyemo, niba muri no muri gahunda yo kuba mwasubira inyuma cyangwa se gahunda yo kuva ngo mugiye kuba wenda ngo muhagaritse n'iki byose, mubanze mubabonera umutekano, ibindi bya politike mu bikine. Abaturage no bafite umutekano, ibindi mubone mu bikine, ibindi mubone mu bikine. Ntago bateze kuva hariya wenda ngo banahashirira, ariko ntibateze kuhava. Ubatabara agomba kubatabarira hariya, atabategetse kuva hara ngo bahunge ngo bagire iyo bajya, kuko gahunda bafite kuri Kinshasa kuri ubutaka ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi bamaze kubimenya, kuko bashaka kuhatera itabi ndetse ngo ahandi bakashira n'ibirindiro bikomeye cyane bya hano ngo bigomba kuzajya bibafasha kugaba ibitero ku bitero bari gutegura ndetse binakomeye cyane. Nguko uko ibintu bimeze, ngubwo ubutumwa nyuma yuko ejo iyi regime de Kinshasa cyangwa se izi drone za Kinshasa zigabye igitero zigahitana ubuzima bw'uwo mwana muto twaberetse, mu by'ukuri bitaje kugendekera neza cyane muri urugamba ruri kuba. Reka twihanganishe umuryango mu by'ukuri w'uyu mwana watabarutse, watashye cyangwa se wagizweho ikibazo n'izi ndege zitagira abapilote. Murumva ko n'inka zahatikiriye, ariko nyine inka ntacyo zivuze rwose nk'ubuzima bw'uyu mwana bavuga w'inzirakarengane wahitanwe n'iki gitero cyangwa se ibitero bya drone. Tugarutse kuri ya video twatangiriyeho ejo, twari twagarutse ku bitero, ngira ngo mwarabibonye, twari twagarutse ku bitero byabaye hano muri za Ishanji, ngira ngo twabivuzeho, ntago turi buze kubitindaho. Icyo nifuzaga kugira ngo mbagezeho nuko iyo video twatangiriyeho wenda kubanga bw'ibyuma bayishyiraho, ariko amajwi ntibayashyireho kuko twayitangiranye. Nuko mu by'ukuri navuga ko uyu ni umwe mu basore bavuka hara muri za Shanji, ndetse akaba yagize uruhare muri ibitero byagabwe bihitana abasivile bagera kuri 6, abandi bagera kuri 20 barakomereka. Kuko bavuga ko ngo ibi bitero byagabwe ngo bifashe, donc iki gitero nge nakigereranyije nashatse cyari kimeze neza, cyajyaga gusa nikigeze kugabwa mu Rwanda na FDLR Rudi urunana mu mwaka wa 2018 by the way, niba nibuka neza, ariko ni myo myaka hashiziyemo igihe. Nibwo bagabye ibitero, nabwo bazanye bamwe mu bavuka mu gace kiyo hirya mu Kinigi kugira ngo bagende babayobora. Urumva ko n'abantu babaza batavuka muri ako gace, no mpamvu ahantu ngaho iyo bahageze bakora ubwicanyi bukomeye cyane, kuko abicanyi nta muntu wabo ari bati mwice, nta hano nta muvandimwe tuhafite ntaki, mwice mubabaze. Rero nabangaba uyu ngo baramuzanye kugira ngo abayobore muri aka gace. Ngira ngo batangiye video mwabyumvishe ngo bari bafite na liste na liste yabo bagomba kwica ku rupapuro. Uyu ngo baramuzanye kugira ngo agenda bayobora neza. Mwumvisha ahantu ngo bagiye bakarara mu Masaka, bugaca bagategura operation neza, mwagiye mubyumva, ntago ndibuze kubigaruka. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko abari gukora izi operation bakozwemo akazi, abana batarapfuye bafashwe mateko, harimo n'uyu wagiye abisobanura. Tukiri kuri wazarendo rero, hari inkuru hano mfite, wenda mbere uko tuyinjiramo tukagenda tubaha n'amafoto, munyemere manze mbahe aya majwi mwumve. M23 wazarendo bari gutabaza, bari kurira yo kwarika, baravuga ko ngo M23 yababeshe, yarabafensi babesha ko ngo yavuye mu bice, none ngo iri kugenda iba
kubatoragura. Iyi nkuru no yereka nze nyibagezeho, ariko wenda mbere yuko nyinjiramo neza, abantu muzi igiswahili ndetse n'abatakizi mwegere bagenzi babo banyu basobanurire. Murabizi nanjye rwose igiswahili cyanjye ntago ari cyinshi cyane, ariko muri gake nzi, ubwo abanyemera ndaza kugenda nk'abanyuriramo. Murakoze cyane, reka manze mbumvishe ibyo Wazalendo batangaje, ubundi nze ngenda mbahereza n'andi makuru ku ruhande mfite. Kubanga bw'ibyo magenda dukubitiramo aba Wazalendo, dukomeze kugenda tubagezaho amakuru twagize gute, twagiye tubategura. Dufite n'izindi ngingo nyinshi cyane, we icyo usabwa gusa nizere ko wamaze gukanda kuri like, ubundi ibindi byose mu biturekere bro, ibindi mu biturekere bavandi. Utarasubscribinga we ndagira ngo umenyeshe ko kuzajya abona amakuru kugiye bizajya bimugora. Waramutse neza Mutangazaki? Waramutse neza Faita? Urakomeye? Ndakomeye. Gitondo cyiza rero kuri wowe n'abawe. Tubakiza kuri twese. Ndagusaba rero mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, kugira ngo uze kongera ijwi, kugira ngo ugendere muri ritime, n'ubundi nsa naho ndimo kuko ndumva ijwi ryawe riri hasi cyane, sinzi niba ari mu gitondo. Ubundi twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Tuhere hano Igoma, nta no gutinzamo, tureta twinjira hano Igoma. Hari amakuru avuga ko ngo ikibuga cy'indege cy'Igoma cyatangiye kugenda kigaragaza ibimenyetso byo kuba cyatangira gukora, nyuma yuko ahandi bita ngo ni muri za control, ngo iyi control ngo yaba yamaze kuzura, tayari yamaze kuba irangira. Bimeze bite kuri iki kibuga cy'indege cy'Igoma? Nibyo biragaragara yuko imyiteguro ibandanya kandi igera ku musozo. Tour de control imaze kuzura, bamaze gutunganya ibikoresho, bamaze gushyiramo amapare yasabwa. Ubona yuko bashobora kugifungura isaha ku isaha, kuko byasabwaga yuko Tour de control ibanza gutunganywa. Ubona AFM 23 yaramaze kuyitunganya tayari. Ubwo ikitaratunganwa ni iki wenda gisigaye? Amapiste d'atterrissage ntabwo ararangira, ariko nayo ashobora kurangira mu bihe bitagoranye, kubera ko gukoresha indege za humanitaire zo ntabwo biba bigoye kuba zanahakoresha na n'ubu. Itari kigoye cyane Tour de control, ariko kuba yarangira bivuga yuko itakwitsa n'uko ikibuga kimeze, iyi ndege zatangira kuhagwa z'ubutara. Twakwitega ko rero vise ubwo twitege ko ni kiramuka cyuze cyahita cyifashishwa, cyangwa n'ubundi hazabaho ibindi biganiro bikomeye kugira kibe cyarekurwa? Ntabwo bive turahita kirekura gutyo gusa. Urabona ugisigara no kumvikana uburyo gikoreshwa, kubera yuko byo byamaze gusabwa, yaba ari MONUSCO yarabisabye, yaba ari European yarabisabye, n'abandi bategetsi batandukanye bo ku mugabane w'u Burayi. M23 ikavuga yuko hari ibitego kugira ngo gikore, ariko kuba yaragaragaje ikimenyetso cy'uko indege European yahageze ikahagwa, ndetse bigasabwa yuko n'abandi bajya bahagwa, ubona yuko bishobora gukoreshwa mu gihe kimwe cyangwa ikindi. Aha, Patrick Muyaya aratangaza iki vise? Aratangaza iki Patrick Muyaya? Patrick Muyaya yagaragaje icyo nakita nk'indimi ebyiri ku byerekeranye n'umutwe wa FDLR. yavuze yuko bazawusenyamo bw'idahari. Urumva aravuga ngo ni hariya, kubera ngo arayisenya. Urumva n'indimi ebyiri, ariko wabireba ukabona ibyo yavuze igihe yahaga ikiganiro Radio Okapi. Yavuze yuko umutwe wa FDLR bazatangira kuwushakisha kugira ngo bakureho urwitwazo rw'u Rwanda. Aravuga ati bariya bahekuye u Rwanda, bakorewe jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ati bakomeje kugira urwitwazo n'u Rwanda, ariko nyirizina ubundi ntabahari, ariko twavuze ko tugiye kubashakisha kugira ngo dukoreho n'urwitwazo mu bihe bitandukanye. Ariko n'ubundi Patrick Muyaya agaragaza amagambo nk'aya. Mbere yavuze yuko FDLR ntayo, ariko n'ubundi FDLR iri mu bice bikontororwa na AFM 23. Ikindi cyaravuga ati FDLR iri mu rwitwazo kuko abantu bamaze imyaka 30 baracyavuye. Ati byose ni u Rwanda rwitwaza kugira ngo rubone ko rugutera. Urumva rero kongera kuvuga yuko bazayicenya, akavuga yuko ntayo ihari, ni ukugaruka n'ubundi muri bya bindi yahoraga avuga igihe cyinshi. Waravuga tuzayisenya dukurikije amasezerano ya Washington twagiranye n'u Rwanda y'amahoro, atariko nanone ashingiye ku bukungu hagati yacu n'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akongera nyine akivuguruza agaragaza yuko ari urwitwazo,
wabireba ugasanga nyine nta bushake bufatika buriho bwa Kongo bw'uko bazahitanye nk'uko nabikubwiye cyane ko FDL ubundi basanzwe bakorana yaba ari muri Wazalendo yaba ari mu gisirikare yaba ari mu nzego za NER yaba ari mu nzego zindi zitandukanye za politiki ndetse n'iza polisi. Amagambo y'urumva rero yaje n'ubundi yunga mu byo yari asanzwe avuga n'ubwo igisirikare cyatangaje yuko itashyizeho brigade 3 bigiye gutangira gushakisha FDL, ariko ubona n'ubundi umugambi wabo ari wa wundi wo kugira ngo bajijishe no bagaragaza yuko ari abo bashakishije, noneho birangire n'ubundi aho kuba bamenye aho babakura kugira ngo babahe intwaro babahe ubushobozi. Noneho umugambi wa Kisekedi na Evariste nk'uko babivuze ko ntabwo ku butegetsi bw'u Rwanda kandi uwaba ari umwanzi wese w'u Rwanda yabiyungaho kugira ngo babe bawugeza mu bushorishori nk'uko njye mbibona. Niba bavuga ngo turashaka muromete intwaro, ahubwo ni umugambi wo kugira ngo bamenye n'ibindi naho bari, abone uko bategura no kubatera inkunga cyane, kuko hari umwe mu bashakashatsi bagaragaza yuko ubundi gusenya FDL hatabanje gusenya Wazalendo ko n'ubundi ntacyo byaba bimaze. Wabihuza koko n'ibyo Patrick Muyaya ukabona yuko FDL nta yabiho kuba yihindura izina, urumva FDL nyirizina nta yiriho nyine nk'uko dariko bafashe Wazalendo bashyiramo FDL bayita irindi zina. Ubwo urumva rero kuri we kuba ngo FDL iriho ntabwo ari ikibazo nyine kuko bamaze kuyihindurira izina. Urumva rero ikintu nyacyo uko nuko umushakashatsi umwe nabonye yigeze abyandika, hari umushakashatsi bita Alexis Mvuye niba atari Mpuka, umudogiteri Alexis Mvuka yavuze ko ubundi FDL nyirizina utayibona nk'uko wabona Wazalendo, ko kuvuga ngo ugiye gusenya FDL ugasenya Wazalendo ubundi utabwishenye. Ibyo kigaragaza yuko ibyo Patrick Muyaya yavuga aracyamarenga ko FDL itakiraho uko bayinduriye izina, ahubwo nyirizina kugira ngo FDL itewe uko hasenywa Wazalendo, noneho yamara gusenywa akaba ubufatanye bw'ingabo z'akarere cyangwa brigade special uko kose yagenwa kugira ngo noneho barebe muri FARDC niba nta FDL zirimo, cyane ku Rwanda rukunda kugaragaza yuko FDL niba rikorana na FARDC kandi harimo n'abarimo. Noneho akaba icyo nakwita n'ibarura, hakerekanwa imibare y'aba FDL bazwi, hakerekanwa amazina y'abazwi, hifashishijwe abantu bagiye za Mutobo bo muri FDL. Telefone ngo wayegereje umunwa cyane niko ku buhanga bw'ibyuma ari kutubwira Vincent, ku buryo hari kuzamo akantu umuntu sinzi uko nakita. Gerageza ute kwegereza umunwa cyane. Nibyo nimubwira nk'uko abarwanya muri FDL bagiye batabajya za Mutobo, bagiye bagaragaza yuko FDL mu gisirikare cya Kongo urumva kuba bakwifashishwa bakerekana amazina runaka na runaka byatanga umusaruro kurenza uko FARDC yavuga ko ugiye kubyikorera, kubera yuko ntishobora kwitandukanya n'amaboko yabo. Aha, dukomeze rero Vise, dukomeze n'andi makuru, tubwire uko byifashe muri axe ya hano za Rubero axe, hitwa ngo ni Rubango, ngo aka gaciro ngo hari amakuru ari kuvugwa, tubwire byifashe bite? Nise Rubango ni muri za Rubero. Yego. Amakuru avuganye nuko M23 nyine amaze kugera mu bino bite bifata abantu benshi muri Wazalendo bari bagiye mu bino bite nyuma yuko ibavuye, kugira ngo wajyone video abo bagiye bagoza bikomeye cyane, nubwo bamwe mu bari mu burenganzira bwa muntu bayene bakabigora ko bati M23 cyane gukora nka Wazalendo nayo batabanika bamuha kuriya nabyo ko bidashyira mu cyubahiro abantu barangiza bafata video ko ntabwo kubafata huko niba ari ubutabera ibaha ikabubaha, niba ari ukubasubiza mu buzima busanzwe two kubabaha kuriya nabo nk'uko bagenda bikorera abaturage ko bitatishije. Ariko amakuru yagiye hanze nuko M23 amaze kugera kuri acte ya Rubango, yari ishaka kwerekeza za Butembo ndetse na za Beni, bikavuga yuko yaba igiye kurwanya umutwe wa ADF nari cyane ko mwabino bite wagize imbere ukomeza guhohotera abaturage bagiye gupatika kandi igisirikare cya FARDC kirebe.
rumva ko rero rwose kanaga tekinike navuga ko ASF Vitura rwose yakoze kugira ngo ifate kuko yarababeshye rwose irabafenta igira icya ibacakira abenshi kaba yabafashe imbumbe. Dukomeje bise n'amakuru, hari andi amakuru aturuka ahantu bita Fizi Baraka ngo Wazarendo ngo yasabwe kutajya mu muji kutajya mu muji yambaye imyenda ya gisirikare. ngo Wazarendo babasabye kutajya muri uyu mujyi wa Baraka bambaye imyenda ya gisirikare. Ese byaba ari ukubera iki badashaka ko bajyamo bambaye imyenda ya gisirikare? Swat nta mabwiriza atangwa y'igisirikare cya FARDC basaba ababarendo ko badakwiye mu mujyi wa Baraka ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ya teritwari ya Fizi bambaye imyenda ya gisirikare kubera yuko barimo bajyamo bagateza akabwiriza mu baturage bigatuma n'abaturage bagira imbunda cyane. Basabye rero ubuyobozi bwa Wazarendo ariko kubyuma byagoranye kuko bavuga ko bashobora gukora imyigaragambyo no munsi mu kwanga ndetse no gutandukanye na FARDC cyane ko yababujije kugenda bambaye imyenda ya gisirikare muri ino mijyi n'imidugudu ndetse batwaye n'imbunda. Ariko ubuyobozi bwa Wazarendo kubyuma byagoranye buvuga yuko bushobora gutegura imyigaragambyo ya Wazarendo. Urumva bimaze igihe abaturage bagaragaza yuko Wazarendo zijya mu makabari, zijya mu maduka zikabambura zikoresheje intwaro cyangwa zikoresheje igitinyiro kuko berekana yuko bambaye imyenda ya gisirikare bigatuma abaturage bagira imbunda, bagira ibibazo. Igisirikare kisabwa Wazarendo bakuru yuko bahagarika bino wabo, ariko Wazarendo bakuru kuko ari ubundi batangiriza n'abana batoya kubyumva byagoranye. Twibwire rero ngo Ubushinwa bwasabye mu Vitura kumanika intwaro. Ubundi Ubushinwa bimeze bite? Mu gihe ejo ari n'amakuru numva nabonye avuga ko ngo Ubushinwa bwaba bwamaze kongera guha Kinshasa izindi drone n'ubundi zo kuza kurwana aha hantu. Byifashe bite? Ibyo Ubushinwa mu nama y'umutekano ya UN basabye M23 yuko ikurekera ubugeni gifata muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ikayoboka ibiganiro. Mu magambo y'uhagarariye Ubushinwa yavuze yuko Ubushinwa n'ubundi urabizi yuko ari umufatanyabikorwa wa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi yasinze M23 guterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda. Avuga yuko ibibazo by'umutekano ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bikomeza kuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biterwa n'uko M23 tubaho ubusugire bwa kino gihugu ubwigenge ndetse n'indi bwa kino gihugu. Ubushinwa rero bubwira M23 yuko yahagarika imirwano aho ariho hose kandi igasiga intwaro hasi ikayoboka inzira z'ibiganiro nk'uko uhagarariye Ubushinwa yabivuze. Akavuga yuko Ubushinwa bubona itarangiye n'intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ibiganiro bigamije gutaka ibisubizo bifatika by'iyi ntambara. Ati kandi bari zombi yaba ari leta y'Kinshasa yaba ari M23 azagakwiye kubaha agahenge ati bakakumvikanaho ku buryo bwanumvikanye ku rwego mpuzamahanga, noneho bakayoboka inzira y'ibiganiro byaba ari iya Union Africaine yashyizwe na UN ndetse n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose bwagiye bushyirwaho kugira ngo abasivili babashe kubona ubuzima bwiza, abazi babashe kubageraho mu buryo bari bwose. Banagarutse nanone ku byerekeranye n'ubuzima bw'abasivili muri bino bice birimo M23 bagaragaza leta yuko ibikorwa ikora byo gukoresha drone mu kurasa abasivili ko byakwiye bihagarara. Ikindi ni uko bagaragaje yuko uburyo leta ikoresha ingabo z'amahanga mu kuza kuba yuko bari gucunga umutekano ariko ntacyo bakora mu by'ukuri ko leta nayo yakwiye kubireka. Baravuga bati mu buryo nyabwo burambye kugira ngo ibibazo bimwe bizagarukira ngo bikemuke nuko habaho inzira ya diplomasi akaba ariyo yibandwa mu gutegura bino bibazo, kubera yuko gukoresha intwaro nta gihe na gitoya bizegera bitanga ibisubizo birambye mu gukemura bino bibazo. Ubutumwa ubona yuko buhagaze ku cyerekeranye n'ibiganiro ariko bukagaruka nanone
ku mwanzuro wa Conseil de Sécurité 22/2023 uvuga yuko M23 kuva mu bice byose yafashe nubwo bavuga ibiganiro ariko urumva yuko bahagaze no kuri rwa ruhande rwa Kinshasa yuko M23 yafunze. Reka tuguhe akanya rero mu minota itarenze 6 tugezeho n'izindi update mu makuru waduteguriye uhereye hano muri Congo Centrale aho ngo icyorezo cyakorera kimaze kwica abagera kuri 11 uraza kugera no muri za Ituri ndetse n'izindi update wategura abakunzi ba Jeune Official. Kamere muri Congo Centrale Congo Centrale icyorezo cyakorera gikomeje kugira nabi abaturage ku buryo bukomeje cyane ariko abari mu ma prison ndetse n'amakasha atandukanye biravuga yuko muri prison ya Mbanda ngo bibura abantu bagera muri 11 mu minsi bimaze guhitanwa n'icyorezo cya korera ubereye ku itariki 27 ukagera ku itariki 28 ubona ko icyorezo cya korera cyakomeje kubibara mu gereza bikomoka rero ngo ku mwanda uhari ukomeje cyane yuko nta mazi bafite yo gukoresha byo kurya babona bisukuye isuku rero nkeya cyangwa cyo kwafite umwanda ubona yuko ari byo biri arabaze yikorera bakomeje kwiyongera umwe mu badepite bakaba baratanze muri babita Pierre Isumbumutu Talavo yatanze umuruzi avuga yuko hatagize igikorwa abantu bari mu igereza bashobora kuhashirwa kubera iki cyorezo cyakorera kuko abacanduye barenga 20 abapfuye 11 nabyo bigaragara yuko bishobora guteza ibibazo ejo cyangwa ejo bundi abaturage bandi bakabasiga ubuzima muri Ituri naho biravuga yuko umutwe wa ADF ukomeje kwica abantu ryo ku mugoroba niho hagaragaye abantu 2 bapfuye abandi benshi barakomereka n'abandi bakomeretse muri uyu mutwe wa ADF bikagaragara yuko n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya UPDF ntacyo kigeze gikora mu byerekeranye no kuba batuze n'umutwe cyane ukomeza kubuza ubuzima abaturage cyane ko n'abaturage bamwe bagiye bagaragaza yuko igisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo bigira uruhare mu gutuma umutekano muke mwa kano gace ka Ituri yiyongera kuko aribo bashyigikira iyi mitwe waje wabo yaba ari ADF yaba ari Codeco ndetse n'indi genda ikorana nayo mu bintu bitandukanye byavuga ko igisirikare cya leta gitemo numva rero nagushimira Faika none vise ntabwo muri bya bihugu ntabwo bimeze bite uragenda utadusogongeje ngo tubwire uko bimeze bihugu ngo ndavuga hagati ya Iran, Israel na Amerika. Israel iracyahura n'ingorane z'ibitero bigabwa n'ubutegetsi bwa Iran. Israel ku mugoroba Netanyahu yatangaje yuko bagira icyo bakora noneho bakaba batangira gushyiraho ikirangamisi cyangwa karindiriye yo guhagarika intambara. Ariko Benjamin Netanyahu yavuze yuko batangira gahunda yo guhagarika intambara mu gihe Israel kivuga yuko Iran kivuga yuko izakomeza kurata indege za leta z'ubumwe za Amerika. Ibyo rero nabyo bikaba byakomeje nyine gutuma intambara ikomeza gukara ariko Iran igakoresha ibitwaro byayo ku buryo bukomeye kuko yashegeshejwe Israel mu buryo bukomeye kuko yarafite ibice byinshi iratsa ntari ari kubera inama y'abadepite ba Israel bava mu nama igitaraganya. Amerika nayo ikavuga iti nubwo umuhora wa Hormuz utafungurwa intambara turaza gushyiraho iherezo. Iran ikavuga ati twebwe umurongo wa Hormuz tuzajya kwishyuza abantu banyuramo ariko abanyamerika na Israel bo n'ubwishyu bwabo ntabwo tuzabutora dushobora kuzabwemera niyagira ubwato bwabo bubonekamo tuzaburasa. ubona yuko Iran yarakaye ku buryo bukomeye. Hezbollah ikavuga yuko izakomeza kurwana kuri Iran. Hezbollah irabizi yuko iri muri Libani irwanya Israel. Abahutu bo muri Yemen bakavuga yuko nabo bazakomeza kurwanya Israel n'ibihugu by'inshuti na Amerika. Ubona imitwe myinshi nayo yarwanyaga Israel ndetse na leta z'ubumwe za Amerika nayo yarakomeje kujya ku ruhande rwa kino gihugu cya Iran. Ubona yuko intambara igenda ifata indi ntera kurenza uko Trump we yayibwiraga yuko yayisoza mu minsi mike cyangwa Israel. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze.
ngayo nguko rero mwe mwese abakunzi ba Eugene Official mwari mudukurikiye nimutwemere tubasabe rwose ko turi buze gusubira mu yandi makuru yacu mu masaha ari imbere tubaha update ziri buze kuba zigezweho gusa ahubwo kugira ngo mutaza gucikanwa mu nyemerere abatarasubscribinga mu bikore none aha rwose kandi mu bikore mu bikunze kugira ngo buri ko dushyizo inkuru muzajye muzibona mu bimbere mu bice ukubiri kubona amakuru yamaze kuba umuranzi hanyuma kandi nanone mwongere mugire gutya rwose murayikinge muna sharing murayikinge waba warasubscribinze waba utarasubscribinze umwese muba musabwa iki gikorwa cyo kurayikinga mukabikorera icyarimwe turabakunda cyane rero yari umuhungu wanyu Fighter mukomeze munogerwe na gahunda zacu tuze gusubira ciao